Amiro akwan kare man me wajo kidano uduju mawinyo leba choli unyo lebluo ni an machalo latingu His Excellency Dr. Daniel Soka aka the Bad News System Thing Jagwan angeo ngo ma an atika timone an angeo ngo ma an atika timone awinyo lok timapol mukene machayo tie mukene makelo yet tie mukene making criticism negative criticism unyo mukene making positive criticism but pura mira no ni ana ng'eyo ng'o ma anatika timone pijo magi pegi ng'eya wego cha mukene gitimo gin makiluongo ni misjudging unyo making negative criticism so amira wachiwon ma tiga wajo unyo ti logo negative criticism ni an ati ma ng'eyo ng'o ma an ati timone dong lutua iya choli pole weng kin madaro maro iloba choli kachil kilo paluo ene gimar opposite pagimoni gimar lung toge pagimoni so one machalo media personalities unyo jo ma kukwano IT level malamal nyo computer science kika chiel ki communication wanero news mani machate lok mani makana logo chatte bedo ki views mapol bedo ki followers mapol menu targets pa wan mawati media tiku menu so an pabi bedo ka logo gin mo mano pekelo market unyo pekelo views unyo pewero ana daw malo umiro alogi I demand pa customers unyo pa followers mamega kitwa biachara I business in kelo commodities madano maro pien in ga ti business no jemi ma in ti kere otini weng pe wilo metich pa in ento wilo pidano nyo pa pi customers mamegi so omiro in machalo la biachara in meeting the demand of your people or of your customers mana ye owego Daniel Soka timo gin ma entity moneni so gin mukene matie mamiere wunu nge ene ye ni ilobo kany kai mier kwa ye mabe cha mukene pe ye ki nyon tini kare duju kake nyono tini ma chiel chike wajo ni sore itimo kija ento dok ma rio doko bino pie tini to in pe bi ye wan machalo acholi o wajo ni la tien la cho pe ki tuko ki mane la tien la cho pe lo mane ichi dok an machalo His Excellency Dr. Daniel Soka aka the Bad News System Thing Jagwan the voice of the voiceless ma ufonya dok lunyoda na ufonya ni ngat mu doi irumbero timbe idongo
ng'at molwenyi komi me kaka mere in umiro ilwenyi kom en bene me kaka. Mane ye gin ma an aneno ti loba choli nye loba luo. Cha mukene pat ki loba ju mukene bat e lobo pa wana choli ni miro kumeno. Pilu nyoa ki lutima a go duong maraj ka wajani lutima go no miro yini nge ka yin latiana choli nyo yin latian luo ada. Donc yin moni ma ibi bien mere yero Daniel Soka onyo ibi bien logo lok me miuni ma e kom Daniel Soka kay tamo ne wiri nono chi wango an pa bi wiri nono taka kero me ming a kero riego ping manok chi wa kemego ikit me ming ikelo me riego water yo me riego ikelo me niao watero yo me niao so an a treating dano kit magien gitera kedi menu principle la eno abi treating in kit ma initero ke an ka in wa in ber ngeo yet tutwat an yet my leba chuli ma pa ngeo ne pe so ibi winyu yet mati organic anywhere po luak mambeka giluani Mr. Bad News pien ka in yellow an chi bi winyu bad news ibi winyu doesn't and a full bucket of bad news. So pe yel an wek pa yeli. Pe lwenyi koma wek an pa lwenyi komi. Te an ikit ma inimierne anate ki in. An pe malaika ba. An dano ma kinywalo ana nywala. So angeo loba chuli kwiji da angeo lobu palo kwiji angeo Uganda kwiji. So mare wi kenyu ni min kabedo ne perebora ababa peno kabedo ne ingera unyo iganga unyo territory mameka miu kikuya penyibo kabedo ne iganga unyo territory mameka. So ka inimiero winyo mere bad news chi yel an chi binyang ni acholi maki waje ni acholi gikome ni tie dok matie ni ene an gikome acholi matie original dok ti pen acholi gikome. So lweny fut peltum ilobo kany kwo ki lwenyo keda lwenya kwo umiri lweny kede wang ma ito ka ini chero ka tuo maber kume lieti pudi lwenya ki kwo so bedla lweny ka imiro kanyo loboni ka imirne kwo ni ubetie wega tie machungo ni rip ateko ni king waichawani piene abedo ka lwenya ikuona abedo ka lwenya pikuona so in la moni nyo in la chol twin moni nyo in la jok mo mai tamani bibino merka crossing yona kuni biago ne abi wegi nono an pa bi wegi nono abi wegi muromo abi wegi mau romo